umunsi nzataha ko hari indirimbo za birthday nyinshi, umunsi nzataha buri abantu bazaba bari koko banyije nzaba nitabye Imana kandi ari ahantu inzara ishira, amaganya agashira, amarira agashira. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje birangira yitabye Imana. Yes, ni nkuru yuko Professor Niga wamenyekanye nka Karasira aimable yitabye Imana. Ni nkuru yagiye hanze kuri wa 7 z'uku kwezi kwa 5/2026. Inkuru yageze hanze mu kerera rwo kuri uyu munsi ivuga ko uyu Professor Niga cyangwa se Karasira aimable yitabye Imana aguye mu bitaro bya Nyarugenge. Uti byagenze bitewe nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igororero RSS. Yavuze ko uyu mugabo akaba yishwe no kuba yanyweye imiti irengeje urugero, ibi bizwi nka overdose. Ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana. Yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko agataho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge birangira yitabye Imana. Rero nk'uko mubyumvishe, ibyo ni ibyatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igororero RSS. Rukaba rwatangaje ko rero Karasira aimable uzaramba yapfuye nyuma yo uko yarafashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo. Avuga ko haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RSA Sengabo Hilary, uyu ni umuvugizi wa RSS, nk'uko yabibwiye itangazamakuru kuri uyu wa 3 ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa, haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza, ari bwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari asanzwe afite. Ati ubusanzwe iyo yanywaga iyi miti yamufashaga gusinzira byibuze amasaha 6, ariko kuko yayinyoye nk'uwiyahura yanyweye myinshi, ni nayo mpamvu yamuviriyemo urupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo rero uyu muvugizi yavuze ko yapfuye mu masaha y'ahagana saa 6 z'ijoro. Akavuga ko hategerejwe raporo ya muganga izasobanura neza imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bukaba bugaragaza ko uyu mugabo yishwe n'imiti yanyoye akarenza urugero. Nk'uko bakomeza bavuga ko ibyo byabaye ibisabwa byose kugira ngo uyu mugabo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye haba hasigaye gusakwa ndetse no gusohoka. Ni icyo cyari gisigaye, maze afata imiti noneho arayigotomera. Nk'uko bigaragara, Karasira aimable uyu mugabo wamenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, ndetse yari arangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanishwa ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka, ruherereye i Nyanza kuwa 30 Nzeri mu mwaka wa 2025. Ugendeye ku byo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira aimable yarangije igihano cye kuwa 6 Gicurasi 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaba byari icyaha cy'iheza ndonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe kashi n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki ndetse na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu bujurire rukaba
rwakaburanishijwe. Igororero ryagaragaje ko iyo bagiye gufungura umuntu barebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri sisitemu y'ikoranabuhanga yifashishwa. Uyu mugabo Professor Niga cyangwa se Karasira Aimable akaba rero yamaze kwitaba Imana ashinjwa ibyaha birimo iki cyaha cyo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibindi byaha byo gukwirakwiza amacakubiri muri rubanda. Uyu mugabo rero yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa YouTube rwe, urubuga yakoreshaga rwa YouTube ndetse n'ahandi yabonaga acisha ibitekerezo bye bitandukanye, aho yagiye amenyekana ku mvugo nyinshi tutifuje kugarukaho muri iki kiganiro. Rero uyu mugabo akaba yamaze kwitaba Imana, twavuga ati rest in peace, ruhukire mu mahoro. Nuko bimeze, Karasira Aimable yamaze kwitaba Imana.